Tufo say yen giants and deno, nenso so, enim se ni parodo na eguso enom. Enti se unu monsadena se unya ye de friend hangover, ye de mbabecho in ebeboa ama onso wonya hoto. Di kan se yen no mensa no aden bibria. De ana ye ne se ema ye hu so no twen aboni bofo kasam ni beka ne se dehydration. Enti no se wo yusu eyekwadu ene ewo a eboma make sure de we abesi aye no. Eboa na address and say tackle sa electrolyte imbalance ene sa dehydration ya alcohol no edi abano. Isan say kodu kutanyo no bi te say potassium afen so alkaline in nature nti nyina eboa. Ewo no nso kwa bi ehyichire bi a ye friend say fructose a eboa ma nsano a komogen no etimi edan ya na say break it down entem. Na the obenya ne say obe blende kodu no na fe ode ewon kakra gum no ade na wano onom saade apa etimi boa ema hangover no cramping na headache na aba no enso so etimi ejai me da so he video yi ema we fi se obe follow account isan se de bia me chap modin honsem eni nua ebetimi aboa me da se